Kuih-kuih lah. Lagi itu teh tarik atau roti canai. Dulu kita tak sedar. Lebih kurang 6 bulan lah. Diabetes lah. Kencing manis lah. 20 tahun lebih. Medical test lah. Minuman atau makanan yang manis punya lah. Noodle, nasi, kuih muih. Kuih-kuih lah. Lagi itu teh tarik atau roti canai. Dulu kita tak sedar. Kena luka, dia ambil masa nak sembuh balik. Luka bawah kaki memang susah dikesan. Tak rasa ada luka apa punya. Satu jari penggas sikit. Kalau ada luka, straight away hospital. Jangan tunggu. Sebab you diabetes, you tahu, tak boleh tunggu. Tak rasa sedih apa, sebab you tahu tak boleh buat apa. Kena buat. Tak buat, lagi teruk, nanti lagi naik atas, you tak ada choice. Mesti. Kena bagi semua orang tahu. Kena jaga you punya sugar level. Kanan itu sekarang banyak Malaysian tak tahu. Kita sangka hanya orang tua dapat. Tapi sekarang umur 30 kan boleh dapat. Mama sendirilah guna wheelchair, nanti nampak guna itu stainless steel chair lah. Satu kaki nampak. Inilah, dia beri barang lah. Saya biasa tak keluar lah. Kadang ada keluar pun, tutup kereta sajalah. Sebab you guna wheelchair keluar sangat susah punya. Biasa tak stable lah, kena practice lah. Dulu ada, sekarang tak ada mah. Balancing dulu. Mesti boleh jika ada training boleh punya. Bagaimana cara tolak kaki. Ketak saja, bukan sakit darat. Hanya ketak. Happy lah. Ada kaki mah. Terima kasih Pro PSM. Bagi saya satu kaki palsu. Saya boleh berdiri lagi. Boleh keluar lagi. Tak boleh setiap hari tutup rumah. Banyak terima kasih.